ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti umuna aserye tayo ita alawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Hoy, ampong, napanan ni Viola. Aping awan dito'y balay, ket awan matsarak na iji munisipyo ita. Ay ket napan nakidate Ta sino kumaday ta abaraw amang i-date kan ko, ana? Jak amaw. Ha? Jak lakit di itulok ani Alfred nga anak ti kabusor ka. Anya. Ay, unay kakit din ay Marta. Kasta man na ti ibagbagam. Anya ko mati mabalin mo, no ni Alfred ti kayat di anak mo. Kinasaritak idin ni Viola. Ano makinobyaw saan ani Alfred? Tadyak kayat dayjay aparaken ko na. Ha? Agpiang-piang lakit di ti langit kendaga. Ay, unay kan Marta. Nagalas matan ti panagsarsaritam. Akaslasaan ka bakit? Handa ka dinakam mo. Adda nakam kaw! Dayjay akabusor kaw, tiawan nakam na. Iso nga inton sumangpat ni Viola. Panot putak no asino ti kinadate na. Nay, si kamo day ta sumungad, Mari Sofeng. Ay, huwan, Mari Goreng. Umayak man gumatang itilako ni Mando akarnit man ang tagadubo ak. Ay, naimbag man tada kwartam. Inikanak ni Alfred iti kwartak, Marey. Isa gumatangak iti sidaan May. Ay, Mare, mano ka di ti masusweldo ni Alfred iti van na nga iman maneho na. Diyak amo, Marey. Tadyak mo't damdamagan. Ay, amom kaday. Ibagbagan ni Marta at driver laeng di anak mo. Kat, anya ko mano driver laeng. Nadalos mo't at trabaho day taa. Mas daawak Gap-gapumot laeng ni Marta ditoy. Imay gimatang iti karnet baboy. Kat, anya ko mano imay. Amom kaday, Maray. Kasla kayat na ti agpasikat. Agasam, tadwa a kilo a karnet baboy ti ginatang na dito istor ni Mandaw. Ay, pasikat mo ta talaga day di abakot. Kunamlan baknang. Gimatang pa'y ititinapay anangina Kantay palaman anangina. Nagadun sakit diti kwartana. Ay na, Mari Goreng, kung kunanala ang ado ti kwartana, ngam inut-utang naladay jay, takayat na ti agpasikat. Wan, Maray, anya kumangay mo ti kwartana, pangalaan na ngay kuma. Ay, sabagay anya. Sige, tagumatang akitilako ni Mandaw, akar ni ti manok. Wan, sigilaan. Hoy, Nana Guring, itay ka palaing dita sa hangot, istor ko Kahit, maan ano. Anya ayat ti araramidam dito ay. Makitugtugawak lang dito isangot ti istor mo Ay, nanana, agawid kakit din. Ah. Amang ano anyala di tamanan ti iwaras mo nga istorya. Kat may raman akmanan. Anya kumangay ti iwaras ko nga istorya. Agawid kakit di, taing kaagdalos ijay balayo. Saan aday taagtugtugaw dito istor ko ti araramidam. Di nakman papanawan. Ay na, am-amu ka, Nana Guring. Napaglan ka, chismosa. Ay, unay kalakit din. Ay, Amando. Agawid akto ka di intun madamdama. Di nakman awagan iti Mando, takagurak day ta anagan. Manda ko nam kanyak. Oho! Adula amin nga amam Mandaw. Apay asok katam tipod-pod no anagan mo. Iti saan mo mat anagan. Hay! Makauma ka akapatpatang nana. Agawid kakit din. Taing kaagdigos tapno na bang luka. Di ka agistampay dito istor ko. Agyaman ako, Nay. Tapinat gamti awis ko amanganta dito'y restaurant, Viola. Awan mat dakas na. Maantalaan mat.
Naimbag man, tanalagip na kainawis. Ken, kailiw ka na kasarita. Apay ang mailiw ka, kat agkaaruba tamat. Ay, ngamin. Aggin-ginura dananang mo ken nanang ko. Kat saan akayat ni nanang ko, ang makisarsarita kami kada kayo a pamilya. Ay, wan nga ron. Astamat ni nanang ko. Paritan nag-amakipulapol kada kayo a pamilya. Alaki din. Mangandan. Takalpasan na. Intaman pa'y agpagnapag na ije parke. Ah, sige. Sikat yung makaam mo. Sapay kumaa, ta saan ka mataktak? Saan? Awan mo trabahok ita, ta Sabado. Ah, alang rod, mangantan. Tamapan ta ije parke. Nainbag nga oras yun na Marta. Adda ka di tigayam ko. Awi sa kumatain kami iti karayan. Agpipiknik kami kumaijay. Kadwami dagiti gagayam mi. Ay, saan pa'y asimang pa'y? Nagsapa ka no arimwar. Diyak na siputan ti irurwar na. Ah, kastagayam, nana. Ah, sige nga rod, nana. Ay, dayjay a Viola. Nalipatan ng ada piknik mi itang agagayam. Ay aguray kalita. Adda ka di amaw nga agar-aram kin ni Viola. Ibagam kanyak no asinaw. Ha? Kwa, nana. Ni ka di Alfred nga anak ni Bakit Sofeng? Ha? Jak amo, nana. Awan mat nasasao kanyak ni Viola. Ngam no ni Alfred man bilang. Dakos ka di? Ay saus pakpakawan. Uray awan manugang ko. No ni Alfred pa'y laang ti makatuluyan ni Viola nga anak ko. Anya? Nagsingpat mat ni Alfred Adapay na talgad at trabaho na. Ta iso mismo ti mangiman maneho iti van na para pasahero. Aha, uray man. Diyak kayat da di alalakay. Kagurak launay. Imala iti inana nga awan manaknakam na. Anya? Iso nga idanon mo day takin ni Alfred. Adi nagamden nga armen ti anak ko. Tajak pulos ipalubaw. Viola, kaano ka di sungbatan nak? Alfred, Sungbatan na kuman nusumbatan ka, kat maaman ni nanang ko akaayan ayat ka, ang mga nugumura kanyak. Kasta akmat. Numamuan ni nanang ko akayan ayat ka. Sigurado agumura kanyak. Iso asaan anasayat asumbatan ka. Ang mga noad-ad nga ginura da nanang ko kan nanang mo. Wan, ngam adda karbangan ta nga agayata. Saan nga isuda ti masaknan? No di kat data adwa. Ngam, Alfred, Saan nga isuda ti masaknan ditoy? Viola, no di kat data. ay ayatan kamat Alfred. Day tala ang talikliklikak ti gulo. Awan ti maparnoy agulo no agayan ayat ta. Adamot la ka data dayta, Viola. Alfred, Addaan ta iti bukod anakam. Amutan tinasayaat kandakas. sa bagay, husto ka. No kasta. Sungbatan na ka din? Sige, sungbatan kan Alfred. Ngam no mabalin, ilimod ta pay laang ti ayan ayat ta. Liklikan ta ti panagpungtot dagiti inna ta kadata. Wan, kasta ti aramidan ta. Ket agyaman akta sinungbatan na ka. Simple akla nga tao. Ngam, napudno akan ka, Viola. Saan kan to asaktan? Ipateg, kan ayatan ka, Viola. Ipatagkan ayatan kamat, Alfred. Sa dino ka di tinapanam, tanarabyan ka. Saan ka mo't nagbiyahe? Tawan biyahim ita. Adala importante anapanak, nanang. Alfred, adda ka di panggap mo ang mangaram ka ni Viola. Ha? Apa na damag mo dayta, nanang? Gapo, tadyak kayat ni Marta nga abalayan. Anya? Kasanon, no da kami gayam tinaikarikan ni Viola. Ay, sana mabalin anak ko. Diyak kayat ni Marta nga abalayan. Nagalas, ti ugali na. Apay ka di akasta kayo ngamin adwa ka ni Nana Marta.
Anya kadilaunay ti pagginginuraan nyo. Basta, diyak kayat ni Marta nga agbalin nga abalayan. Mangkita ka laangan iti sa baling nga armam. Saan, ani Viola? Uray pa'y baliktadem ti lubong. No talaga ada kami kan ni Viola tinaikari iti tunggal maysa. Awan mabalin nyo, nanang. Saan kumaanatang ti ulom, Alfred? Uy-uyawan na kadayjay a Marta. Ibagbaga na at driver laang ti trabaho. Nanang, No ti anak na ti makatuluyam. Uy-uyawan na kantaw tong palbiag mo. Anya ti ibagamlita, tayo nayabanak diti paraangan nyo. Awan mo't kit di tinapadag. Amok mo nga awan papanam ita. Iso nga in-text ka nga umay diti ayan ko, tagsarsarita ta Kan, para manan ka iti linuto ka merienda. Aday tatikan ka nun, ramanam. Nasum ka talagang agluto iti merienda. Uy, da kayo ka din ka ni Alfred? Ibagaman di pudno? Wen, da kamin. Ngam, ilimod mi paylaang. Uy, amom, awan makuna ka ni Alfred. Nakasingsing pat. Day tamot tinagusto kan kwa Iso asinong bata kon. Agbagay kayo. Ngam ti parikot. Saan nga agkinaawatan dagiti inayo? Wen nga rod. Ay, no apay akastada Ala barang dumtang to ti gundaway nga agkapyada. Sapay ko mata kasta. Maapektaran ti ayan-ayat yo ni Alfred. No saan ama ornos ti panaglangan dagiti inayo. Ay, darasan ta ti magna. Tanay, labsan ta day ta paraangan da Marta. Ay, apay, aya. Kat lumabas talaang bay. Diyak nga rod kayat amakita ti rupa day di Marta. Ay, agbakwara no kasta makita ti rupa na. Aya. Ay, unay daytan. Talaga akaguram ni Marta. Ay, Maray. kagura ka talaga, Maray. Aday, lumabas tan din na paraangan da. Isumot dyan nakatakdar iti asinag ti masetas. Ay, hindi mo talyawon un. Darasan takit day. Ay, tumok no sa di Amerika ti gurak kun kwa na. Anya, sa jay Amerika. Wan, kasjay katidog ti gurak kun kwa na. Diyak kaya't amakita ti rupa na. Tatalagang agbakwara. Nay. Anya ti ban ni kesam dito'y paraangan, Marta. Sa kasla adda kasurun mau. Dayjay man asupeng, limabas dakin ni Goreng, kat pulos asaan ati malyaw ni Supeng. Ket? Nagkuyog dagiti dua. Papananda nga ta. Nagpalaod dama. Amangan no mapandama ki birthday. Kasangay ni bakat kikay-kait. Anya, nay, apay ngay adinak inimbitaran ni Kikay. Amo namot nga may na, adi kay agkin naawatan kan ni Sofeng. Rumbang asyak ti inimbita ni Kikay. Gapot agayim kami. Tayman, mapanak man ijay balay da. Anya ti aramidam ijay. Inak maki-birthday Ay, saan nakamat nga inimbita? Ngam apay amapan ka. Di ka kadi agbain. Anya nga iti pagbainak. Gayim ko ni Bakat Kikay. Iso nga awan ti rumbang apagbaina. Day, ang damat ni Marta. Suday dyan kasarsarita ni Kikay. Ay, naamukla ang anaimbita ni Marta. Uray sa anak la kuman nga imay. Kahit saan mo ataltalyawin Agawid ak sa laangan. Ay, uwan, agawid ako. Mariguray. Saan asaan? Manganta pa, sakbay nga agawin ta. Ay, nagiimas, nagiti si daon ngayon sa Canada. Ada pa'y cake kan ice cream. Inaklang gumatangan iti ice cream kan cake akanak. Sige, umuna ako, mariguray. Ay, saan supain? Manganta pa'y, sakbay nga agawin ta. Ay, unay kalakit din. Aya, saan mo nga italtalak ni Marta? Tapno saan ang madadaal ti aldaw mo?
Kasangay mo gayam, Kikay. Ngam dinak man la inimbita. Tanimot sufeng tinimbitam. Sa anak ang nagimbita. Ta saan mo't adaskan nga agimbitaak. Tano kasta nga da okasyon dito'y lugar tayo. Adulat tati umay makipangan nga oray sa andaan na imbita. Ha? Kat nasaya atay may ka. Kat sige Intay mga nanta nakasagana mo't tandagiti makan. Papanawam ni Sufeng, tapno makapanganak, Kikay. Ha? Agayam ta, saan ka day? Wan. No kasta, papanawam ni Sufeng. Saan ko ngamin ama enjoy ti mangan no adda dito'y day di atao. Anya. Papanawam day di atao, Kikay. Iti kasta, naragragsak day ti akasangay mo. Anya ti aramidan ni Nana Kikay, itinasao ni Nana Marta ken kuana. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, agin ginura da Nana Marta ken Nana Sufing, ket awan ti agpakumbaba kadakwada. Gapo iti dayta, inlimod da Viola ken Alfred ti ayan ayat da. Taamangan no ad-adda nga agginura dagiti innada. Iti maysa nga aldaw, di maray da Nana Guring ken Nana Sufing iti kasangay ni Nana Kikay. Ket napanmet ni Nana Marta, ket dita, kinid daw na ken ni Nana Kikay, apapanawon na ni Nana Sufing. Ita gagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas anapauluan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Kat nasaya tain may ka. Kat sige intay mga ta nakasagana mo tendagiti makan. Papanawam ni Sufeng, tapno makapanganak, Kikay. Ha? Agayam ta, saan ka day? Wan. No kasta, papanawam ni Sufeng. Saan ko ngamin ma-enjoy ti mangan? No adda dito'y day di atao. Anya. Papanawam day di atao, Kikay. Iti kasta, naragragsak day to akasangay mo. Ay, jak maaramid dayta, Marta. No kasta, siyak lang arudan ti pumanaw. Sige, inakaw. Ay, saan Mabiit laeng, di ka pumanaw. Mangan ka pa'y ken anya kumano adda ni Sofing. Mangan ka latta Papanawam nga rod ni Sufeng. Tadyak kayat amakit kita ti rupa na. Awan basol ni Sofing kanyak. Iso ajak mabalin nga aramiden ti imbagam. No agin ginura kayo man, saan dak nga iraman? Ay kwa. Adda kayo ditoy, tapno makipagragsak kanyak ita akasangay ko. Saan kat atapno papanawag ti asino man kada kayo? Ay sige. Siyak laangan ti pumanaw. Happy birthday laangan kan ka, Kikay. Ay, pimanaw mo't ni Marta. Kalpasan ang nagsarita na kan ni Kikay. Napanan na ngay. Nagawid nga Umay kayon, Sofing, Goring. Antay mga anon. Ay, Kikay. Apay-apimanaw ni Marta. Ay, jak amukin ko na. Alakit din. Umay kayon ta sumango tayon ijilamisaan. Mangan tayon, nakasaga na amin ang amakan. Uwan, Kikay.
Ay, happy birthday kan ka. Agyaman nak, Sophie. Sa anak nga graraman, makaramanak iti naimas ataraon. Sa anak nga agtatakon iti sagana ni Kikay. Asino ayat ikapong tutyo nanang? Dayjay abakit Kikay pinabainan nak ijay kasangay na. Mas pinaburan na ni Sufeng. Anya? Anya ka di tinapasamak nanang? Ala, agpailit Viola. Mapantagumatang iti agkakaimas amasida. Ice cream ken cake. Agluto ta iti salad ken agaramid ta iti fruit salad. Ha? Agluto ta iti agkakaimas ataraon. Tagayab ta iti umay mangan. Pakita akman dagijay ababakot. Ay, unay kayon aya nanang. Asino ka di manan ayat ikagurayo? Dayjay abakot Kikay. Mas pinaburan na ni Sufeng. Kunak apapanawan na ni Sufeng ije birthday na. Ngam di na inaramain. Kat, nasayaat ka di day tasing-asing yo kanina nakikay, nanang. Amuyo no apay asan na atinungpal? Ngamin, saan anain kalintegan? Impagpagapo na kumaiti panagkayim mi Uray pa'y agpagayam kayo, ta saan nga rod anasaya at tiinsingasing mo kankwana. No inaramid na dayta, di mabainan ni Nana Sufeng? Kasta ti kayat ko ama pasamak. Ama bainan dayjay abakbakatan. Anya ka di talaga tipuon kan gapuna akaguram ni Nana Sufeng, nanang. Gapo tadyak magustuhan ti aramid na. Ha? Pasikat abakal. Idi pa'y laakasta. Agginginura kayo. Di kay pa'y agkapya, tapno natali na ay ti panunot yo. Ay, iso ti umay makikapya kanya. Saan asyak ti mapan makikapya kan kuana? No bilang ta iso ti umay makikapya kada kayo. Awan to ka din ti parikot. Saan kayon to ka din nga agginginura? Basta iso ti umay makikapya kanya. Takayat asawan day ta. Isaw ti adabidot na. Agkapya kayon kanina na Sufeng. Tapno natali na ay ti panunot yu, nanang. Nanang, numabalin ko ma. Ingkay makikapyakan ni Nana Marta. Iti kasta, sumaya at ti panaglangan nyo. Apay, itaan niya agapaw nga inak makikapyakan kwa na. Tapno sumaya at ti panaglangan nyo Ha! No kayat na, iso amismaw ti umay makikapyakan niyak. Da kayo latan ti mapankan kwa na, nanang. Tapno malpasan ti ginura yo. Ay, saan asyak ti agpakumbabakan kwa na? Isaw ti agpakumbabakan niyak. Agkapya kayo kuman adwa, nanang. Aguray ka man. Apay ka di nga ipilit mo nga agkapya kamay. Nanang, Aggusto kan samot ngamin ka ni Viola nga anak na. no ibagak akasta. Anya ti makunayo. Ay, pakpakawan! Agarom ka iti sa balay. Diyak kayak nga abalayan ni Marta Alastog. Kasanon, no ni Viola ti kayat ko. Nagado di ta ababalasang. Basta saan nga isaw. Kasanon, no talaga ni Viola ti kayat ko. Ha! Uray lipatan naklaangan nga inam. No isaw ti masawam. Anya? Oy, Viola, puminpintas ka met. Nagpintas ta atidog a buok mo. Bagay mo launay. Agyaman nakmanda. Kaskan ka, napintas ka latta. Thank you. Gapu iti day nga imbagam. Ilibre ka iti merienda. Agyaman nak. Wan gayam. Nakita kayo ka ni Alfred iti naminsan Nakita kayo ijay ili. Ha? Akwa. Naira nala siguro ang nagkuyog kami. Oy, saan ka niya aglibak? Amok da kayon. Ay! Ay! Agbagay kayo adwa. Ay. Oh, nagatiddogan day ta ahay. Inlimod mi kadagitin naganak kada kami. Nga agayan ayat kami. Manda. Sa bagay, agin ginura dagiti inayo. Day tangarod tiga puna, adi mi kayat amaamuan dati ayan ayat mi ka ni Alfred. Kat anya nga rod ti aramidan nyo? Ilimod mi pay laang ati ayan ayat mi ka ni Alfred.
Ala, makaammo kayo adwa. Ala, mabiit laeng, tailibre ka iti merienda, Viola. Sige, katagyaman na ka. Kalpasan na. Lakwan nak to itinabanglo a sabon kan shampoo. Ariglado, Viola. Ni Nana Sofing day masabat ko. Pagtimkak man. Naimbag nga orasyon, Nana Sufing. Napintas kayo ita. Ay, talaga ba't napintasak? Saan nakakas iti inam alaad? Sa dino ka di tinagapuan nyo, Nana? Anya ko ba ti bibiyang mauno sa dino tinagapwak? Ay, wen gayam. Kaya't kalaeng apalagipan, Viola. Anya day ta, Nana? Diyak kaya't ngagpaaram ka ni Alfred nga anak ko. Ngamen, diyak kaya't ti inam nga agbalin nga abalayan ko. Sa anak nga agtatakon iti abalayan akas kenkwana. Nana? Sige, inakaon. Katlaglag ipong timbagak. Di mo liplipatan! Win Marta, kasta ti kuna ni Sufeng. Saan nakaakayat nga abalayan? Isu nga ibagam iti anak mo. Adi nagamdan ti agpaaram kan ni Alfred nga anak na. Ay, agraraman mo't day di asufeng. Diyak mo't pagtatakkunan nga abalayan. Saan ama ikaray nga agbalin nga abalayan kaw? Ha? Pagan anok mo't ngay? Pues, detam. Driver lang ti anak na. Idento ta siya. Kat may sa nga empleyado ni Viola iti munisipyo. Ay, kasanon nay. Nuda kayo gayam tinaikari nga agabalayan. Ay, pakpakawan! Saan to ama pasamak ti kasta, goreng? Saan ama ikari ti anak na iti anak kaw? Nagpintas launa iti anak kaw? Kastaya. Di oray idanon mo day taken ko na. Tatalaga kasta ka ba? Day talagi dandanong ti amaw. Sigay, idanon mo amin kan ko na dagiti imbagak. Anya ko ma! Marta, bakit? Da kayo kan ni Sofeng, ti pagsasaritaan dagiti kakaaruba. Kahit anya ko ma! Saan ka ka di amabain? Bakit? Awan maday nga ramid kaw ampaw. Kananya ko makanyak. Napuskol ka di at talaga ti rupa, am. Oray, tawan dakas ngar aramidag. Bay amla ida nga agsasarita. Takas tamot at talaga ti paglaingan dagiti kakaaruba. Ti mangsarsarita iti kaaruba da. Ngem nasaysayaat no agkapya kayon kan ni Sofeng. Tawan mati amok arumbang apagginuraan niyaw. Ay makarengreng kan ampaw. Sumardeng kan. Tamangan no iraman ka aguraal. Marisopeng, saan ka no amay ka rin ni Alfred nga anak mo kan ni Viola, nga anak ni Marta? Ha? Asinaw tinag ko na iti dayta? Ni Marta, amismo. Kuna na nga uray idanon ko ken ka dagit imbagbagana. Oh, di indanon ko. Anya? Ha! Nagalasan ti panagsasauna. Kunamlan asino mo dya anak na. Driver la ka no dya anak mo. Idinto tamay sa nga empleyado ijay munisipyo dya anak na. Oray, driver lang ni Alfred, tado mo ti kwarta nga itid na kanya. Ay, ibagam kan kwa na, ajak mo't kayat dya anak na, para iti anak ko, marigureng. Ha! Nagtaor dya anak ko, ni Viola kat imala iti inana alaan. Ay, nagpintas to pa'y ni Viola. Ay, naglaad di pa nagkita, kakasmot lang iti inana, maray. Iso nga idanon mo kan kwa na dayta. Jack, pagtatakkunan ida pamilya. Jack, pagtatakkunan ni Viola akas manugang. Ha! Nagado di tati mas maikaring agbalin a manugang ko. Saan ani Viola? Bay amaray, kaidanon ko na itakan ko na. Wen Marta, kastati ko na ni Sufeng. Ado kano dita tinagpipintas a mabalasan. A mabalain a pagpilyan ni Alfred nga Arman.
Aglastugan day taasufeng. Saan na kanaw? Apagkatakkunan amanugang jay anak mo, apadam alaad. Na! Katno iso tilaan! Isudang agina tilaan! Ay, da kayo adwa. Ah, Ay, awan at talaga ti limpyo ti utak na kada kayo. ay naampaw nga daywan na kami kindigurain. Di ka makibiyang iti saritaan dagiti adanakam na. Anya, Ingka kat agbalseg iti pagtungo. Di ka makibiyang iti saritaan me. ay, si kagureng. Ah, Day talagi dandanon ti sarita ti amaw ma. Ala, agawid kan. Kan mabalin ka day. Saan kan nga agidanon iti uray anya asarita kan ni Marta. Ha? Ad-adan ti ginura da kan ni Sofeng no kasta. Imbaga damot nga idanon ko. Di idanon ko. Ah, ay, alakid din. Pumanaw ka ang gureng. Awan maitulong mo, iti parikot da Marta kan Sofeng. Di kan makibiyang kadakwada. Tatang, kayat ko ti agabang iti pagnaidan. Iti asidag jay munisipyo a pagpapaayak. Apay, Mabanugak a kanayon, gaputa aginawi dak. Iso nga agabang aklaangan iti asidag ti munisipyo. Adan nakita iti a pagabangak. ala adda kan kadayta anak ko. Kan may isa, nauma akon iti sa usao dagiti tattao. Dananang kan nana Sofing ti linaon ti bibigda. Ay, wan nga raw anak ko. Kan agraman da kami kan ni Alfred. Mairamanan. Kaguranak ni Nana Sofing. Kat kaguramot ni nanang ni Alfred. Ay, jakman amaw kadagi jay ababaket. Kan may sa, kayat ko ti umadayo ditoy. Gaputa mabain akon kadagiti kakaaruba, tatang. Saan da ka malapdan nanang? Inakagabang ija si dagti munisipyo. Nadalo sa akon ti kwarto apagyanak ijay. sana mabalain. Jak kayat nga agabang ka. Anya ti amaw, numapan na kaarman ijay ni Alfred. Anya? Saan ka apalubusan? Kayat yuman wenno saan? Agabang ak ija si dagti munisipyo. Saan dak apakibyangan iti dayta abanag nanang. Gaputa ammok ti pagsaya atak. Nalalaing kan ngam siyak nga inaam. Ay, sige nanang, inakon. Saan dak amalapdan iti kayat ko? Tulungan kan amang isimpa kadagiti gamit mo, Viola. Agyaman ak Alfred. Inton bigat pailaan ti biyahek. Iso ama tulungan ka ita. Ay, jak ko makayat ti agyan ditoy. Ngam na uma akon amakangkangag iti chismis, maipapan ka dananang ko kan nanang mo. Nga uray data kat mairamraman pa yan. Wan nga rod. Ngam, anya nga ta no agasawatan. Anya? Agkalaysatan, Viola. Total, awan mat parikot iti ayan-ayat ta. Ay ayatan tamat titunggal maysa. Ha? Adamot ten panggedam. Kan uray siya ka. Awan mat parikot iti panagdrive ko. Takuko aktivan nga iman manehok. Adamot basit urnong ko. Uray siyak. Adamot basit urnong kon, Alfred. Agkalaysatan. Kasanunusan nga umanugot dagiti innata. Amumat nga ginginura da. Basta agkalaysatan. Kat awan ti makalapad iti dayta. Awan nga ta ti makalapad iti panagkalaysa da Alfred ken Viola. Gagayam, di uliwayan adenggen tituloy ti serye tayo itaalawas a napaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.
Ti Masakbayan. Ti napalabas. Binagbagaan ni Tata Ampong ni Nana Marta nga asawa na. Asaan ang nasaya at ti aramid da kan ni Nana Sufing nga agginginura. Ngam saan lata adumngag ni Nana Marta iti pamagbaga ti asawa na. Iti may sangal daw. Nagpakada ni Viola iti amana nga agabang laangan daytoy iti asidag ti pagtrab-trabahuan na. Gaputan na uman ang makangkangag iti sarita maipapan iti inana. Insingasing mat ni Alfred nga agkalaysadan kan ni Viola. Ngam nasa ti balasang nga amangan no lapad dagiti innada. Ita gagayam, denggan ti may katlo a serye tayo ita alawas a napauluan. Talinaay. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agkalaysatan, Viola. Total, awan mo't parikot iti ayan ayat ta. Ay ayatan tamat ti tunggal maysa. Ha? At damot ang panggedam. Kan oray siyak. Awan mo't parikot iti panagdrive ko. Takukwak ti van nga iman manayhok. At damot basit urnong ko. Uray siyak. Adamot basit urnong kon, Alfred. Agkalaysatan. Ngam kasanunusan nga umanugot dagiti innata. Amumot nga ginginura da. Basta agkalaysatan. Kat awan ti makalapad iti dayta. O sige. No day ti pangadeng mo. Umanugotak, Alfred. Sige. Asikaswan ta nga rod ti kalaysata. Amom ka di na naguring. Awanan dito'y barangay tayo ni Viola. Napanggayam nagabang iji asidag ti trabaho na. Aya! Kasanumat nga men, marengrengan ang makangkangag iti chismis. Nga ura isuda ka ni Alfred, kat nairamanan. Ay, ti kunamkit day. Kaya't ni Viola ti agabang. Tapno nawayan ni Alfred amang sarong karken ko, ana. Kat anya kumano kasta, kinapudno na kat agbagay damat, nagpintas ni Viola, kat nagtaarmat ni Alfred. Ah, kaya't mo ka di asawain, nga gayan ayat dan. When mat, ay, anya jay sa ludsud mo, nana? Ay, kaya't mo asawain, agayan ayat dagiti dua. Ay, jak amo. Ay, idanon ko na itakan ni Marisofeng. Ay, wan, Sofeng. Agayan ayat gaya menda Alfred kan Viola. Ay, ni mandaw abaklatin ang ibaga. Anya? Hay, saan ang mabalinday to'y? Jak lakit di kayat nga abalayan day di Marta. Ang kasano no pudno. Ay, jak itulok. Saan ang mabalin? Anya ngay itati aramidam. Awanan ba inday di Viola? Imbagakan ko na adi nagamdan di agpaaram iti anak ko ngam inaramid na? Ay, garanggan diyang day di babae. Mala iti inana. Ay na, Marisofeng. Ingkay di pagabangan ita ni Viola tapag sasawam. Wan, kasta ti aramidag. Ha! Ipilit nakit din ti bagina iti anak kau. Ay, agraraman! Nataor di anak kau, kadyak kayat ni Viola, para kenkwana. Nanang, imay kami kan ni Viola. Takayat mi nga ipakaam mo, nga agkalaysa kamin. Anya! Ha! Pudnog hayam nga gayan ayat kayaw? Nanang, Sika, Viola! Saan ka di akinasarita ka iden? Adi mo gamdun di agpaaram ka ni Alfred? Nana? nanang, agkalaysa kamin kan ni Viola. Kayat yuman wano saan. Oray pa'y agkalaysa kayaw! Di kan tulat ta kayat amanugang, Viola! Kusilapan kan tulat ta! Pabainan kan pagsasawan kan tulat ta! Nusyak, umanugutak iti panagkalaysayaw. Gaputawan matirason alapdan kayaw. Agyaman kami, tatang. Jak umanugaw! Hoy, Alfred!
Imbagak kadikan ka nga armam ni Viola, ha? Saan ka kadi amabaen, ha? Saan ka amay karay para kunkwana? Nana, Husto nanang, taurayan niya pa iti ibagbagayo. Agkalaysa kamin ka ni Alfred. Ay, sana mabalain! Jack umanugaw! Ala, agkalaysa kayaw na. Si Papalubusak iti panagkalaysayaw. Saan na mabalain? Awan ti maangay akalaysa! Asikaswan yo kit di ti kalaysayaw. Maragsakan gapaw iti panagkalaysayaw. Viola, Alfred. Wan tatang, asikasuan min ti panagkalay sami. No agpilit ka makikalaysa iti day talalaki, Viola! Kagura ka aging gat panungpalan! Anya? Ay na, Marta. Una yan ti kasta panunot mo. Panunot ka deti may sanga inadayta. Laglagi pa timbagak, Viola! Guraan ka aging gat panungpalan no makikalaysa ka iti day talalaki! kasano itanday ta, Viola? Guraan na ka ti inak. Aginggat panungpalan no makikalaysa ka kanyak. Ay na, sa una laday ta Alfred. Ngamin, kagura na lakat nga rod ni nanang mo. Kat ninanang ko, nasakit ti panagsasaunakan ka. Maawatak Alfred. Nairaman tan iti panaginginura da. Alfred, Ngam, kas iti nasaon ni tatang mo. Awan ti asino man ang makalapad iti panagkalaysata. Tawan mo ti rason, tapno malapdan ti kalaysata. ay, kasladyak maaklon ti kastoy Alfred. Viola, Naragragsakak ko ma. No agkapya nga umuna dagitiin nata, sakbay nga agkalay sata. kasanon, no saan dalat ang agkapya. Alfred, Kasanon, no manon atawan ti naglabas, kat saan dalat ang agkapya. anya nga ro taramidan ta. Viola, ituloy ta nga asikaswan ti kalaysata. Aday ta nga, friend. Nagpintas ka. Bagay mo dito wedding gown mo. Agyaman naklita. Ala, intayon iji simbaan. Agur oray hindi pagluganam a kotse. Agyaman naken ka ha. Sikat ikadwami ka ni Alfred anangas asikaso iti kalay sami. Wen syempre, agayam ta. Iso asidadaan na katumulong kan ka. Malaintan, ang mga numaladaw ka iti simbaan. Wen kayam. Ningay nanang mo, talaga ka di apimanaw? Wenlita, jak amo no sa dino tinapanan na. Di na kaya ti dumar ay ti kalay sami. Iso ani anti ason ti mangibagikan kwa na. Imbag day di akasinsin ni nanang taman nakaawat. Kat, sa dino nga rodan ti ayan ita ni nanang mo. Jak amo. Nalabit anapan iti lugar ti kabagyan mi. Oo na yan. Ala, intan, rumuartan di ti balayo. Tapno saan ka amala daw ija simbaan. Ay na. Nagtaera ko niti daytoy asuot ka, Marta. Agsukat kan taintan ni jay simbaan. Sana amapan! Imbagak daytan kini Viola, ngam natangken ti ulo na. Sika tinatangken ti ulo na. Saan ati anak mo? Ala, no di mo kaya ti sumurot ijay simbaan. Siyaklatan ti mapan. Saan ka amapan? Padasem ti mapan ta makaraman ka kanya. Anya saan? Kalay sa ti anak ta, jakit din mapan. Ay, no di ka kat agmauyong. Padasem ti mapan, tagsinatan! Ha, di ureag sinata, no day tate kunam. Total, awan matlat manak na kamaw. Mangibabain ka! Congratulations! Adto yan ti regalo kada kayo adto Ha? Anya day ta regalo, Manda. Ay na friend, kumpleto abado ti baby. Daytan ti regalo kada kayo. Tapno aganak kayo adagos. Anya? Ha? Agyaman kami, Manda. Oy,
may sakto aninang Ala, advance ka matlaunay, Manda. Ay na, ipasakbay kon ang mga numalipatan dag. Di kagdanag, sanda kanto ang malipatan. Ket, naragsak akalay sayo. Sapay kumataag na nayon tiragsak yun. Agyaman kami unay, Manda. Ay, ambaw. Talagang gayam nga awan na Marta kun Sufeng. Ay, saan da talaga di maray iti kalay sa dagiti anak da? Saan? Ni Sufeng, di na kayat ti dumaray. Ngamen, kung nakano ni Marta... Ay di mo nituloy ti bagam. Diyak kayat ading ginday ta. Kaday damot talaga ti Sumardan kan kunaak. Nuday tamat la manarsarita ti aramidem. Agawid ka langin. Ha? May sakamet anagalas ti ugalim. Day tala agsapsapol iti ichismis mo ti ammom nga ramiden. Itatanalpasan ti kalay sayaw. Anya itan ti sumaruno a plano yaw. Dito ikayo ka di balay nga agnaad. Saan, tatang? Nagsarita ami ka ni Alfred. Nga agnaad kami pa lang iti pagababangan mi ija si dagti trabaho. Ala, da kayo latan ti makaamaw, anak kaw. Plano mi amang ipatakdar iti kabukbukudan mi abalay, tatang. Ay nasaanin, anak kaw. Adamat tenday to'y balay. Balay mo da ito'y. Patarimaan nyo laangan. Palagdaan nyo. Tatang, kagura na kami ni Nanang. Saan ani nanang mau ti panunutem? Tatang, Ala, agnaad kayo pay laang iti dagos mau. Ngam inton maornos ton tilinangan da iti katugangam. Agsubli kayon ton dito'y balay. Ta dito'y kayong agnaed. sige tatang, kasta nga rod ti aramidan mi. Agpakada kamin ka ni Alfred, Nanang. Agnaad kami ijay dagos ko. Taas asidag ijay ti trabaho. Sa anak amarigatan akanayon nga agjip iti inaldaw. Ayawan bibiyang kaw. Di oray man saan kan nga agsub-subli dito'y balay. Anya ko ma. Total, di nakmat ikab-kabilangan nga inam. Day talatan kayat mo ti matungtong pal. Saan ko mamatakasta, Nanang? Sukir ka nga inanak. Impilit mo ti kayat mo. Iso nga ita, lipaten nakmatan nga ina. Gaputawan anak kaw, akaskan ka. Uray kasta ti bagbagayo, Nanang. Ina kayo latta. Sapay la kumata agamiris kayo. Ano anyaman ti gurayo iti tunggal maisa iti katugangak. Kat saan da kami nga iraman. Awan dakas nga inaramid mi. Isa saan da kami ko mga iraman aguraan. Ti parikutyo adwa iti katugangak. Urnusan nyo. Ala, pumanaw kayaw. Di kay kayatan ang makita. Sige, Nanang. Agpakada kami. Anya kamatan, Marta. Nagpakada jay anak mo iti nasayaat. Ngam nagalas ti sungbat mo kan kuana. Anya ti basol na kan ka. Gapo kaday, tanakikalay sa kan ni Alfred. Amo matlagayam, ngam damagampay lang. Makunak anagasat ti anak ta. Tani Alfred, tinakiasawaan na. Ngamen, saan akas kada kayo kan ni Sofeng iti ugalay? Anya? Katsak, agyanak maten ije kalapaw ko ije talaw na. Ngamen, uray siyak, mabainak maten iti kinaalas ti ugalim. Ha? Makaamukan iti biyag mau, ta makaamuak maten iti biyag kaw. Anya nga, Sofeng. Ay, agmay-may sakan dito balayaw. Ta saan mutan nga agaw awid dito iti anak mo? Ay, huwag nga rod. Agmay-may sa akon. Ay, mas napatpatag ni Viola. Ngam si ka nga inana. No apay-pay laang aday di ababait in kalay sana. Iso nga rod ti ay ayaten naman. Nagado babae mabalin na pagpulyan. Ni nga rod Viola ti kayat na. Iso akayat mo man kan saan.
Agabalayan kayon ka ni Marta, akabusor mo. Naga daw ang mabalin kong abalayan. Ngam isupay laang. Win nga raw, Marisufeng. Talaga nga awan mabalin mo. Ngam jak lata maklaon. Jak maklaon nga abalayan kunton ni Marta alastong. Agmay-may sa kamot dito'y balayo, Marta. Saan kanumot nga agaw-awid dito'y balayo nila kay mo? Apay, ada babae na. Anya nga da babae namot nga ibagbagam gureng. Wen tadi nakamot sang putanan ti asawam. Apay ngay. Adda ijay talon. Ijayon kalapaw na amat maturaw. Ay, agpada kayon ken ni Sofeng, agmay-may sa itibiyag. Pinanawan mo't ti anak na. Ha? Di mo man dakdakamatan tinagan da ya bruha. Marurudak lang. Ay, amom kaday, Marta. Ay, kabusor na kaunay ni Sofeng. Kunana, adinalat tamaaklon asika tinagbalin nga abalayan na. Ay, anyagay mo't ti makunam ken kuana. Ha? Ad-adan ajak kayat nga abalayan ni Sufeng. Iso ano mabalain? Jak kayat ngagsabat ti dalan me. Inakman gumatang itibagas ko. Tawan mo't den isaang ko. Adda kwarta. Iso ang magatang ko ti... Ha? Ni Sufeng akabusor ko na itamasabat ko. Ha? Kusila pakman tilastog abakan. Ha! Hoy, laad! Dinakman ko sila panakasta. Anya ti kunam kanyak? Ladak? Ladak! Padasanak na ipungot tasan ka nga trasan, laad! Ang pinadas na! Nuday tati kayak mo! Agpinangat nga ta, da Nana Sufeng ken Nana Marta. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'ing estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagkalaysa da Viola ken Alfred, nga uray agkadkad dagiti innada. Kalpasan ti kalaysada, nagpakadada kadakwada, taijay dan dagos ni Viola nga agnaed, ngem nakangagda iti agkakasakit kadagiti innada. Pinanawan mat ni Tata Ampong ni Nana Marta, gaputan na uman iti ugali na. Ket napannagnaed daytoy iti kalapaw na, iti talong da. Iti may sangal daw, mapan kumagumatang ni Nana Marta iti bagas na, iti nasabat na ni Nana Sufeng. Makapasair ti balikas da iti tunggal maysa, ket jarda ti agpinnenget. Itagagayan, denggen ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Inakman gumatang iti bagas ko. Tawan mo't den isaang ko. Adda kwarta, iso ang magatang ko ti... Ha? Ni Sufeng akabusor ko day tamasabat ko. Ha? Kusila apakman tilastog abakan. Ha? Hoy, laad! Dinakman ko sila panakasta. Anya ti kunam kanyak? Laadak? Ha? Laadak? Sige! Padasan nak na ipungot tasan kang atrasan, laad!
Agpindadas tano day tati kayat mo. Wan! Saan ka nga atrasan? Kalbon ka! Anday ko! Anay ko! Tipatong ko! Ang sakit tipatong ko! Di ko nam siguro atrasan ka. Sumardang kayo! Di kay ang tinangran! Di ko nam siguro kabaulan na singabakat. Awan mo't gayam amom. Awanan kay tibaeng! Guston! Sumardang kayon! Tinasayaat! Agsarita kayo adway jay barangay hall! Barangay hall? Wan! Umay kayo! Kuyugan kayo ang mapanijay. Agsarita kayo itisangon ni Kapitan. Kat urnusan nyo ti diyo nagkinaawatan. Tani! Ay! Agdinangran kayo matan! Idarum ka, bruha! Ay, ang darom ka lata, bakit alaad? Tasangon ka! Apay, di ko nam atrasan ka? Amuyo, Nana Marta, Nana Sofing, agpada kayo kumaan na pintas, nga uray babakit kayon, ngam naglaad mati ugali yo. Di yo ibabain dagiti anak yo, babakit kayon, isung aglimpyo kayo kuman, kitap numalpasan day ta asusik yo, ipulong kayo kani Kapitan. Ngamin, saan kayo ang nasaya at nga ehemplo, kadagiti ubing ka na agtutubo. Hay! Nakababain kayo! Wan, Viola, iso nga imayak dito opisina yo, ta ipakaamok day ta abanag. Anya mo tan. Umad-adan ti mapaspasama kadananang kunti katugangak. Hay! No nakitam la ko mati panagapad da, impangat ni nanang mo ti abalayan na. Anya? Kat ni met katugangam, pinatin na ni nanang mo. Ay, Kat dayjay, naisalkat ni nanang mo. kat anya ti naramid mo? Imbaga nga agawid dan, kat saan dan nga agapa. Unay matun dagiti dua. Nakababain ti aramid da. Umay ko imbagaken ka, tapno maamuam tinapasamak. Agyaman iti day tanga impakaam mo, manda. Awan anyaman na, Viola. Apay anagawid ka. Anya ti kasapulam dito'y balay. Idinto taagdamotan pag nanaedam. Umay kayo kasarita maipapan iti inaramid yo. Nagapa kayo kanina ng sufing. Aging kat kaano akasta kayo. Aging gaad dumaga kayo. Ha! Jak atrasan day di asufeng. Nanang, bakit kayon? No ar-arigan, umadanin ti apit yo iti daytoy abiyag. Iso ako ma, iti daytoy nabatbati pa'y abiyag yo. Agaramid kayo ket di iti pakaiaywan ti Diyos. Tapno intun subyan na ti biyag yo, di ito pagaryan na ti pagtungpalan nyo. Anya? Kaano ka pa'y anagbalin amangas kasaba? Saan kayo ngamin amapan makimismisa, nanang? Iso adiyo ammo dagita. Nagadukat nga mo, mon. Nanang, tapno maliklikan ti panagapayo kani nanang Sufing. Nasaysayaat no in kay makikapyaken kwa na. Agsarita kayo anaimbag, no anyaman ti gapuna akasta kayo iti tunggal maysa. Kat no naglastog nga main, kunamlan asino abak nang. No mabalin, kayat mi ni Alfred nga agsasarita tayo. Ay, jak kayat. Kasano nga rod ang maurnos day taaparikot yo, no diyo kayat ti makikapyak ni nanang Sufing, nanang. Agpanunot kayo kumaan na imbag. Anya ti aramidon ta, Alfred. At damot la kadagiti dua dayta. Isudamot la ang ti makasulbar iti dayta. No apay nga awan agpakumbaba kadakwada. Wen nga rod. Ngamamok, makaamiris dan tumatlaeng. Kaano? Intun dumtang ti pan nakaamiris kadakwada Ay, una yan. Babakit da pay matngarod. Wen nga rod. Babakit dan. Katrumbang ananakam da kuma. Ngambaliktad mo't. Taisuda pa'y ti saan ang makaaw-awat. Marta, da magkaw apapaayaban na kayo kano ni Kapitan. Dua kayo kan ni Sufeng. Anya? Apay nga oras siya, kat papaayaban na. Jak amu
Basta kasta tinakunan ni Kagawad Mila. Jak kayat ti mapan. Iti anya agapaw. Awan mo ti amok abasol ko iti barangay. Ay, amang ano daytay nagdinamag apa nagpinangat yu kan ni Sufing Amang ano day ka ti makagapaw. Basol ni Sufeng. Isulaang ti paaya banda. Pwera ak. Apay ngamin ang nagpinangat kayo. Iso ti makagapaw. Kat asinong ay tinangabak. Siyak ka. Anya kumangay ti laban kanyak ni Sufeng. Ay, anya ngay ti inaramid na kan ka. Awan Saan anak kagaraw idi pinungot ka? Ay, nalalaing ka nga ron ngam isaw. Adayo Anya ngay ti laban kanyak ni Sufeng. Awan Adayaw nga abaka. Nanang, nagawi dak. Taumay kayo kasarita. Maipapan iti panagapayo kan ni katugangak. No day ti ibagam, nasaysaya at laangan apumanaw kan. Jak kayat adang ganti may papan iti dayta. Gaputa awan basol ko. Awan sa bali ang nagbasol do saan ani Marta Alastog. Agabalayan kayo, nanang. Isu arumbang agkapya kayo kuman. Saan anasaya at ang makitkita dagiti tattao nga agpimpin nangat kayo. Nakababain launay. Ay, awan ti rumbang akabain ko. Da kayo adwa kan ni Nanang Marta tinakababain, nanang. Isung agbalbaliw kayo kuman. Naragragsak tayo matlaeng. No addat talinaay. Iti puso kan panunot tayo. Ay, jak lakit di kayat ti makikapyakan kwa na. No day tatinas kang aramidan yo. Tapno agkapya kayo. Aramidan yo, nanang. Da kayo kumanti agpakumbaba. Kat makikapya kayo kan ni Nanang Marta. Kunak man no saan kan nga agawid dito'y balay ampong. Nga mapay nga daka. Gaputa uray at daak ejay talon. Kat madamag kulat ti aramid yo kan ni Sufeng. Nagapa kayo kanaw. Kat uray kala na isaltak. Kahit anya kumatibibiyang mo. Saan ka day nga da babae akad kadwam ije kalapaw mo? Anya kumatibibiyang mo kanyak ngay. Ada nga ruden babae. Taasino man na tinakadamagam iti dayta. Ni Goreng. Kunana nga da kanukad kadwam a babae ijay talon. Ay, oo na yan. Awan la ka din ti limpyo ti panunot na kada kayaw. Ala, pumanaw kan. Kat ingkan ijay kalapaw mo. Tama nga nuur-urayan na kan ti babaem. Ay, ala, makaamo ka man laangain. Ala, agsubli akon ijay talon. Makaamo kan iti biyag mo. No talaga, adi mo kayat adumngag iti pamagbaga. Oh, Viola, bakit? Anya ti mapaspasamak kan ka? Maditirusok ko, Alfred. Anya ngamin ayati kinkinan mo. Awan mat. Basta maditirusok ko. Aguray ka. Amangan do aginaw kan. Ha? Wan Viola. Amangan do aginaw kan. Nalabi ta kasta. Gaputa saan akong anagbinulan pay. Ala, agrubwatan. Taing ka agpakita iti doktor. Talaga ang masikuga kon, Alfred. Adain reseta ti Dr. Abitaminak. Naskan agatangan ta. Alfred, kayat ko timangan timangga. Inta gumatang Kasla kayat ko ti agsida iti longganisa. Saan aparikot day ta? Gumatang ta. Kayat ko timangan iti santol, lukban, guyabano kayat ko ti cake. Ha? Uwan, kayat ko timangan kadagita. Ala, intagatangan dagiti amin akayat mo akanan. Oh, da kayo matagita. Viola, Alfred. Unlita, gumatang kami iti prutas. Aginawan ni Viola. Ni, ikat nagsaya atan.
Wanlita, kat kayat ko nga iti mangan iti ado a prutas. Rumbang laeng nasustansya dagiti prutas. Kat kasapulam dagita. Uy, may sakto anina nga. Ariglado, Lita. Unay kandita, aginawak pa'y laeng ngam kastan ti bagbagam. Katwan iti kasta, saan nyo amalipatan? Sige, areglado dayta. Kan, imposible mat amalipatan ka, kat gayem ka. Uy, sapay ko mata babae. Anya? Ay, amam, Sufeng. Damag kaw ang masikugan ni Viola. Amam ka di dayta. Anya ko matibibiyang ka no masikugan day dya babae. Nay, adanton apo ko. Ay, awan bibiyang ko dita. Ay, di ka di maragsakan. Tadanton apo ko. Adanton mangaw-awag kan ka ite. Lola. Ay, no isupay mo't lang ti manugang ko, uray awan apok. Ay, kasta nga tamot ti ibaga ni Marta. Anya? Ay, inakman mo't ipadamag kan ni Marta ang masikugan ni Viola. Taamuak man no agpada kayo iti kapanunutan. Ay, kating kalata, awan bibiyang ko, mariguray. Naglaingan talapayag mo ang makasagap iti damag, guray. Ay, ketuan. Nasabat ko nga ron ni Lita. Kat nagdamagakan kwa na may papankan ni Viola. Kat nasauna ang masikugan tigayom na. Kay, Anya ngay timakunam. Awan ka di mat bibiyang mo akas kan ni Sofeng. ayawan bibiyang ka. Ngamen, jak kayat tipuli ni Sufeng ang mailaok iti pulime. Agpada kayo at talaga kan ni Sofeng. Apay Marta, di mo ka di kayat nga danton apam. Ay pumanaw kan gurain. Jak kayat amangeg dagita nga ibagbagam. Ala, ingkan, tadi ka manaktak iti panagdalos ko dito'y balay, may. Kaya't ka kumaakasarita, abalayan Sufeng. Apay, anya ko mati ibagam kanyak. Kandinak man awagan iti abalayan, tawan abalayan ko. Uray ka di siyak, kat kaguram. Anya nga min ayati ibagam. Ala ibagamaon, tadanas kan apapanak, di ka manaktak. Kidawag kuma, nga agsarita kayo kan ni Marta itinalapat. Pagsaritaan yaw an imbag, no anyaman ti diyo pagkinkin na awatan. Anya, dayta, ti umay mo ibaga? Wain, nga main. Awan matsabsabali kada kayaw. Agabalayan kayo, mait. Ay, diyak amoy ti asawam. Iso ti bagbagaam, saan asyak ampong. Ala, no awanan ti ibagam, mabalin mon ti pumanaw. Ala no diyo kayat ama ornos ti susik yaw kan ni Marta. Ay ket makaamo kayo nga rod Ngem saan da kami ko mga iraman kada Viola ken Alfred akagura. Gaputada kami, limpyaw ti panunot may. Saan kami akas kada kayo kan ni Marta? Anadadailen ti panunot na. Anya, Ala, inakaon Sufeng. Sapay la kuma, tadi mo ikan iti sabali aka ipapanan. Nuapay nga imayak dito'y balayaw. Tasyak, pagsayaatan yo kan ni bakat kau ti ibagbagak. umay kayo ikan iti kwartayo kan ni tatang, nanang. Ang mga naawanan gastusan nyo. Sige lang. Kwartam lata kwartam, Viola. Jak pagananaw. Anya, Amok tagsapol iti kabukbukudak a kwarta. Iso ajak kasapulan ti kwartam. Ala, pumanaw kan dito'y balay ko. anya? Ay nananang, sumardang kayon iti kasta nga ugali yun. Alakit din! Rumwar kan dito'y balay. In kasurutan tay amam nga awan amuna. Taaddan ijay talon. Ijayon nga agnanaad. Kat addan babae akad kadwa na ijay. Anya? Wen! Adda babae ti amam. Iso ti inkabagbagaan saan asyak. Tasya, awan dakas nga aramid ko. Limpyo ti panunot ko.
Podno ka diti kunayo nga da babae ni tatang, nanang. No saan ka mamatay? Sige, ingka ijay kalapaw na ijay kataltalunan, taing kaduktalan. Nanang. Ha! Babaero ti amam! Iso alinaksid kon nga asawa! Mamati nga ta ni Viola nga adda babae ti amana. Gagayem, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napaulwan. Talinaay, ditoy drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas. Saan lata masulbar ti panagginginura danana suping ken nana Marta. Agingga nga oray kamang ti pamilyada kat ginura dametten. Iti maysang aldaw, si Marong Carni Viola ijay balayda. Tapno ikkan na ti inana iti kwarta. Apara iti abastuda a naganak na. Ngam saan nga inawat toy baket. Pinagsasawan na paikit di daytoy. Ita gagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Talinaay, ditoy drama tayo, ti Masak Bayan. Jak pagan ano ti kwartam, makategedak iti kabukbukudak a kwarta. Nanang. Linaksid kan nga anak, gaputas sukir ka. Linaksid kumatan ni tatang mo kas asawa, gaputa addan babae na. Ha? Adda babae akad kadwa na iti kalapaw na ijay talon. Ha? Adda mang mas masahikan kwa na tunggal rabi. Anya? No kayat mo, inkasurutan ti amam a babae raw. Tapno panaknakam ti imbagak. Addan babae ti amam. Iso nga ita, linaksid kon nga asawa. Kasta ti ko na ni nanang, tatang. Adda ka no babae, akad kadwam diti kalapaw yo. Ay, anyan ti panunot ti inam. Kahit namati kamait. Saan matkit di, tatang? Saan apudno nga da babae, anak ko? Impadamag ka no ni gureng kankwana. Nga da babae. Kadwak dito italaw na. Kat namati matten ti inam. Takasanaw, kasta tinam. Sana makaw-awat? Tatang. Ay, jakman amukan kwa na. Nauma akon, anak ko. Wanya ro, tatang. No apay nga itaabakutan. Sa kasta ti ugali na. Saan matasigod a kasta? Wan nga raw, anak ko. Makapadismaya. Mangibabayin launay. Ngam. Ay ayatin nyo kadilat ta ni nanang, tatang? Sana mapukaw dayta, anak ko. Taasawak lakat nga raw. Sa bagay. Amukmot anapudno kayo kaninanang. Taoray nagalas ti ugali na. Saan nyo latta nga insukat? Wain, anak ko. Ano saklatan ni nanang mau. Nga uray nagalas ti ugali na. Ay, Marta, rabi imanan, nagmaymaysa ka man na maturog. Nakakaasikamot ngang maymaysa. Awanan ko, kwartam. Di na kanaw-awitan ti asawam. Kanpimanaw mo ti anak mo. Ay, Marta! Anya na nakaladlad hingit ti biyag mo.
Nakalidlid ay. Ano kang agragsak, Marta? Ay, Marta, aya! Kasi ka pa ay ngagmay maysa. Nay, nakapanimid ka mo't dito'y parangan niya, Marta. Urayin naksamait. Agpatsarming ka di kanyak. Anya, apay ko mga ururayan ka. Kan agpacharmingakan ka, alaklakayan. Kasanaw kat kaslasak ti ururayam. Ay pumanaw kan, masurunak di ta pa nagrup-rupam. Nay, Marta, apay asahanin nga gaw-awi di tabalayo ti asawam. Di na kan samot din kayat. Anya, Kasano nga minaya, kat nakamirug-rug ka lang aro din nakanayawn, kurit-rit pa'y tarupam. anya, Apay ka di asanin nga gawawin nila kay Mau. saan man ano anya lagitan ti damdamagam lakay salday. Ala, ingkakigdain. No apay ngamin adim magas kapay laeng dito'y ayan kaw. Nakita ka nga raw da nakapanimid, iso nga inasitgan ka. Napay aya, agur-uray ka di iti mangarum kan ka. Gaputa di na kan sangpitan nila kay Mau. Siya kun Anya, ay, sardengan nakasutilan lakay salday. Taamangan no pagsasawan kapay. Mangangawan ka lang, muta. Apay ti ko na magusto kaya kan ka. Pakpakawan muta. Na, Adayo na pimpintas da di asawa nga mitisi ka. nita, Ay nga mamu mata. Kanayon anak unas da tarupam. Kasla kulduroy. ha? Isu siguro, wadi na kansangputan nila kay Mau. Takas tatirupam. Kasla lang aruden kulduroy. Nakamisut kapay. Nita ulit-ulitan na. Sige, ingkag sarmeng, tapno mapanagnagam ti bagbagak. Anya, Mingmingam nga mintarupam iti sarming Marta. Ket makitam ti pudpud no alangam. uwan nga agpaisaw. Makitak tirupak iti sarmay. Kasla kulduroy nga agpaisaw. Ay, pustaw nila kay salday. Pudnaw dagiti imbagana. Ay, anya matan di kastoy arupa. Napayakaslan ako nas matan ti rupak. Anya nga tati aramidag. Day, adda tao. Ay, inak man kitaan no asino. Ampaw! Wayne, umay kulayag dagito ginatgatang mekan ni Viola aparakan ka. Kompleto dagitoy. Ha, Alan aglisi ka di tari daw. Tayo nagko dagitoy ginatgatang may. Nay, awan mat amin nandito'y kusina, Marta. Kaya't nakadi asawain. Ano saan kami agimatang ken ni Viola iti abastaom. Saan kan amangan? mga anak ka, apay kit dinasaan. Anya amangan ka. Awan to pa yan bagas mau. Awan amin nandito'y kusina. Agraman asin kan mantika. Amin kat awan. Inak to gumatang Ayan ti igatang mau. Adda nga rod kwartam. Ada! No adda. Di gimatang ka kuman iti abastaom. Ay, day tanto kat nga main. Tanag nga to ti pride mau abakait. Anya pride? Ik-ikan na ka ni Viola iti kwarta. Hangam, di mo kano kayat. Kat pinagsasawampay kit day. Ha, ganabon na. Sukir mo't ita. Ay na, Marta. Agbalbaliw kan. Ingka makimisa. Tapno malawlawagaan. Day tanagalaas a panunot mau. Good morning, Marta. At day bagakin ka, Naimbag ta nakita ka dito'y parangan niya.
Pumanaw kan dito'y paraangan may, nusutilon nakmanan. Saan ka kasapulan? Madadaon laang tagsapak no si kati makikita. Adda nga rod ibaga. Anya dayta? Agkasapulan dagiti amok iti aglaba. Ingkaglaba, tapno adda kwarta mapagpaparlor mo. Ha? Tanwad danton swildom, ingkagpaparlor, tapno pumintas ka, Marta. Tanay, kurit-riten tarupam. Mangrugi ka manan lakay salday. Di mo ulit-ulitin dayta. Taamangan no anya ti maaramid ko kan ka. Alakit din, ingkanto ni di balay dagiti amok. Damam Feli kan Sir Jerry. Manaw ti sweldo ijay. Saan da na imot? Isuama pan kaitan, tayong kaglaba. Binilinak ni Ma'am Feling agsapulak iti aglaba. Ngamin, agsaksakit tay tagalabada. Sigay, kayat ko launay. Mala, inta nga ruda, inta na. Inak matagdalos ije hardinda. Unan niya, si kati hardinero da. Katuwang. Intaan, Marta. Tapno ito nagswildo ka, ingkagpaparlaur, ha? Anya? Wen, agpapintas ka. Tapasig ako ret-ret tarupam. Mukasta na, kaya tiyo ti aglaba? Sir, tapno adda kwartak apagpaparlor ko. Tagkurkuret-ret kanon ti rupak ko na nila kay salday. Ha? Kaslapod no dagiti imbaga na, sir. Iso apang nga asim taawatin da kuma. Kasday na talaga ni Tata Saldi. Nasutil. Huwag nga rod, sir. Ang masakabay na, urayin nyo tinsagana ni Feli a merinda. Ag merinda kayo pa, tapno di kay mabisinan nga aglaba. Uwan, sir, kat agyaman na. Nagsayatan? Nagimas to Diyos. Salday, nabayag kan samot dito'y ngagpapaay. Wait. Amom ka day. Adyak pulos nang ngag anagapa dagiti amaw. Aya, Kanayon da naragsak. Ket di na magkuno apay. anya kano ti rason akanayon da naragsa. Adda kano talinaay iti puso da. Anya? Talinaay? Wen. Adda kano ngamin ayat iti puso da. Isu natalinaay ti panaglangin da nga agasawa. Ha? Awan ti gura iti kaungganda. Isu kanayon da nakaisam. Saan da akasken ka? Kanayon ka nakamirugrog. Sakit na kunspay tarupam. Anya? Isu atuladam ida, Marta. Iti kasta, mapunas ti kuretret di tarupam. Kitain nako. Nakaragragsaka. Awang kapapa. Naglaing kanto pa'y amang sutel. Ang mamum ka day, Marta. Amin nga imbagakin kakat pudno. Sa nagaputa sutilak, ngam pudno amin nga imbagak. Akastay, kuretret tarupam. Puno launay. Anya? Amum ka dino apay. Ngamen, kanayon ka nga agung-unget. Kanayon ka nakamisuot. Di mo amo ti umisem, di mo amo ti agkatawa. Ngamen, gura ti adda di takaunggam. Nalpasan ti panaglabak, Ma'am Filay. Na maganda pa yun, Nakupin ko pa yan. Agyaman nana, no kayat mo, inaldaw kayo nga umay dito'y balay. Tada kayo laangan ti tagaluto. Ngamin, nagadutar aramidak. Ay uwan ma'am. Ay na, agyaman unay no kasta. Sige, Nana Marta. Agyaman mo, tayo manugot kayo. Ikan kayo laangan iti binulan asweldo yo. Tada kayon ti tagalaba, kan tagaluto. No kasta. Ay katagyaman unay, Ma'am Fele. Saan kayo pa'y ngarod ang pumanaw, Nana? Tada kayo ti agluto para iti pangaldaw. Ay uwan, Ma'am. Sa dino tinagapwa, Marta. Di ka nasangpatan dito'y balay. Napanak naglaba ijay balay da, Ma'am Fele. Kat inikanak iti tangdan ka. Imbang man, tada nagtalagkan ka. E dinto tasaan mat ama pagpiaran tarupam.
Oho, agpada kayo lakin nila kay saldi iti bagbaga. Ay, ne. Hanya ngay day tay gemaw. Kasla na Diyosan mat abas-basaan. Wan, intad ni Sir Jeray. Kuna naasakbay ang maturugak, basa kanaw. Sana balay, tasaan mat nga English, ta Iloko may. Nasayaat Ala, basaem nga raod. Kalpasad na, ibinglay munto kanyak, noan niya tinaawatam iti binasam. Anya? Ala, agsubli akon ijay kalapaw. Imayak lang ang ala iti kamisitak. Sige, inakaon, Marta. Anya ka diti maipahay ko kada kayo, Nana Sofing. Damag ko nga agkasapulan kayo iti para laba, Barok. Mabalin ka diti agaplay. Ha? Agaplay kayo para laba? Kumaah no awatan dak, Barok. Sige anana. Ado ti mabalin yung aramidan dito'y balay. Mabalin nyo ti agdalos, kenda dumapay. Agyamanak nga rod no kasta, Barok. Kaano akadi amang rugi? Mabalin yung ti mangrugi inton bigat, nana. Ay agyaman ako ulay, Barok. Kayat ko ti maaddaan iti kabukbukodak a kwarta. Tapno sa anak akanayon amang namnama iti anak ko. Sige nana, awan pari ko. Mangrugi kayo inton bigat. Sigurado ka kadila kay? Inawat mo ni Nana Sofing? Wen bakit? Kaasimet. Kayat na kano ti maadan iti kabukbukodan na kwarta. Damag ko nga agin-ginura dakin ni Nana Marta. Kasano daytan? Wen kano nga rod, nasaw day ta kanyak ni Tata Saldi. Ang aman niya ti amom, nga amangan no data ti makapagkapya kadakwada. Kasano? Anya ti serbi ti kanayon tayo apan nakimisa sa nga pamilya ngay, no saan ta nga ibinglay kadakwada dagiti nadadal tayo. Sa bagay lakay. Ala, si kang arod ti makaam mo. Am kaklaang nga agapa da dito'y banay. Takanayon da kanong amin nga agapa. Mabali na may sada ito'y awagas, tapnog kapyadan. Sige lakay, nasayaat nga rod no kasta. Barang iti kaadada dito'y balay, kat ininot ti panagkapyada. Sakbay amaturo ka. Pasaak man da ito'y iluko amagasin nga inted da mamfele kan Sir Jerry. Ulitak man abasaan da ito'y nakasurat. Takas ladyak na awatan itay. Tigura kat mangipaay iti riribo iti panunot kan kaungkan. Ti ayat kat mangipaay iti talinaay iti biyag. Na, kasla paspasagitan nak na ito'y amagasin. Kasla siyak tidakdakamatan na. Anya ti kukuam dito'y balay da Sir Jerry kan Ma'am Felay, bakat suping alastog. Apeng adda ka dito'y lastog abakat. Sika ti pagdamdamagak lastog abakat. Ay awan bibiyang mo no addaak ditoy. Sika, anya ti kukuam ditoy. Mala, agawid kan. Awan karbengam nga umadak ditoy. Adda nga awan karbengam nga umadak ditoy. Lita. Iso anasay-saya at Oh! magawid kan. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti inkay Panang Tarabay.
ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu ita alawas, anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya ti kuku dito'y balay da Sir Jerry kan Ma'am Fele. Bakit sufing alastog? Apay nga adda ka dito'y lastog abakal. Sika ti pagdamdamagak lastog abakal. Ayawan bibiyang mo na adda dito'y. Sika, anya ti kukuam dito'y. Ala, agawid kan, awan karbengam nga umadak dito'y. Ad-adda nga awan karbengam nga umadak dito'y. Iso anasay saya at no agawid kan. Ay. Apay ka di nga gapapa kayo? Awan ka di babay niyo? Ada kayo dito parangan ti balay dagiti amo tayo? Amo tayaw. Wayne, amo tayo. Wanya, diyon kaya tiyag trabaho? Sapay nagdakil ti swildo dito. Nang roon agad sana naimot dasar kan, ma'am. No siyak, agad kayat ka. Siyak ti mo na. Iso asyak tagbatay. Day takasufeng ti pumanaw. Na, naglastog kan. Asino ka kumaamang ibaga a pumanawak? Awan ti pumanaw kada kayaw. Binilindak dasar kan, ma'am. Asya kun ti makam mo kada kayo dito'y balayda. Mala, intayon, tamang rugi kayo ngagtrabaho. Anya ngay ti trabaho o klakay salday. Aglaba kayo adwa. Ngamin, nagadaw ti lalabaan yaw. Sige, aglaba kayo. Nagado ta lalabaan yaw. Kortina, ulays, ap-ap ti tugaw, kanda dumapay. Hay! Nagado ti babalin ko akadwa nga aglaba. Ngam apay aday talastog pay abakal. Sika ati lastog, bro ha? Agulimag kayo. Intun kwen. Armin kayo adwa. Anya? Oo. Agang angawak lang. Ang mga nuko nayo a seryoso ak. Never. Na. Malakit din. Mangrugi kayo nga aglaba. Lakay salday. Agdalusak laangan di tabalay da bamfilay. Sana mabalain. Aglaba kayo adwa. Kasta ti aramidan nyo itangal daw. Amangan no jak mayulo ti aglaba. Tadyak magustuhan day takadwa. Naad-adan kanyak Aglaba kayo kitdain. Di oray saan kayo nga agsarsarita no isaw. Tinapatag, aglaba kayo. Kat kabayatan ti panaglabayaw, agam amiris kayon. Anya kumangay ti amirisal. Ni bakit suping alastog ati agamirais. Dayto iti amirisan nyo adwa. Denggan nyo No ipulang yon ti biyag yaw dito'y rabaw ti daga. Sa dino nga tati pagturungan nyo, Iti nga tayan ni Satanas, wenno iti ayan ni Apo Diyos. Tasyak, pinanunot kong dayta. Tauray sutilak no daduma, ang nasaya at ti panag puspusok. Awan ti kagura ka tao. Amok ti mamakawan iti nakabasol kanya. Kan amok ti agkid daw kini Apo Diyos iti pamakawan. No, nagbasula. Anya? Iso akabayatan ti panaglabayaw. Agamiris kayo. Amirisen nyo na imbag ti imbaga. Dayjay ni Sufeng. Ag isamsampayan kadagiti linaban na. Ay, saan maikat iti panunot ko tinasao itay nila kay Salde? No sa dino ti pagturunga. No ijay nga taayan ni Satanas. Wano ijay ayan ni Apo Diyos. Ay, jak lakit di kayat ijay ayan ni Satanas. Ay, wan kayam. Malagip ko tinabasak idirabe. At ti ayat, ipaay na ti talinaay iti puso kan panunot. Katigura, ipaay na tiriribok iti panunot. Sufeng, anya nga tanga agpaiso no agkapyatan. Anya? Siyak ka di ti kasasaom. Wun, sikat ikasasao.
Anya nga ta, no agkapyatan. Ha? Naamiris ko itay laeng. Akasla naragragsak nga agpaysaw no agkapyatan. Anya? Iso apadasan taman nga agpayso ti agkapya. Agpinakawantan, Sufeng. Ay, makabanog ti aglaba. Aginanataman pa'y, Sufeng. Nakalabata mo ten. Day tantulaangan agakas ti aramiden ta inton mamagaanda. Ay, nasaya at mo't taadda damang feli apakilabaan ta. Tapno adda sarili ta kwarta. Isumot. Nay, nakatugaw kayo matado Agsasalita kayo? Wan mo't. Apay, nagkapya kayo? Tadi kayo matagapapan? Wan, nagkapya kamain. Nagbiitan? Nagkapya kayo adagaws? Kasano na pasamak na ita? Kuna ni Marta, ngagkapya kami kanon. Tapno adda talina ay iti panunot kan puso may. Ay katmayat Aguray kayo. Damagan kayo man. Anya ka di ayat ipagapapaan yaw. Nagginuraan yaw. Nalastog ngamin ti panagkitak kan ni Marta. Iso akanayon ko akasuron. Kasla kanayon nakapasikatan. Uray si ka, Sufeng. Naglastog ti panagkitaken ka. Akas kalabak nang. Iso masursurunak no kasta makikita ka. Kasta gayam tiga po na. Wan, salday. Hingam idi ko na ni Marta nga agkapya kami kano. Di wan ko nakmeten Tapod nomat ngamin nga awan talina ay ti puso. Kat ita, kaslaada na parot asiit iti kaunggak. Uray siya. Kaslaada na parot asiit iti kaunggak. Kat ita, nabang ara na kaun. Gaputa nagpinakawan kamay. Maragsakan kami nga agasawa. Gapo iti nakita mi kada kayo adwa. Nana Marta, ken Nana Sufeng. Nagkapya kayo gaya man. Napintas adang magdayta. Wan, Ma'am Fele. Nasayat launay. Iso nga ita. Ad-addamanan akayat mi nga ituloy iti agtrabaho dito'y balay mi. Noon niya dita na trabaho, ti aramiden nyo dito Aglaba, agdalos, ken aminan. Da kayon adwa ti makaammo. Ay agyaman kami no kasta, Ma'am, Sir. Maragsakan kami para kada kayo adwa. Malagip ko jay inted mo kanyak amagasen, Sir Jerry. Mhm. Binasbasak day jay. Kadyak malipatan. Day tatimay saan ng lukat itinakulaapan a panunot kaw. Iso asya kunti masidag kin ni Sufeng, tapno agkapya kami. Maragsakan ak iti daytang imbagam, Nana. Ala, ituloy iti agbalbaliw. Ituloy ti panagkapyayo. Tapno natalinaay ti biyagyo. Kasta ti kayat ti Diyos. Tinatalinaay ko matibiyag tayo, gaputaawan kagura tayo. Imayak dito'y kalapaw mo, ta kumustaan ka, ampong. Ang mga nudi kamot makaluto iti kanam, gapo iti trabahom iti talon mo. Gimatang akon iti naluto asidaan, tadanggayan ka amangan. Kaslada madlaw ko Ngaan niya, Nagbalbaliw ka kadain? Tasaan ka matang agong ungayt? Maikawa aksa tapno amom, nagkapya kamin kini Sufeng. Friend kami itan. Ha? Agpaiso kaday, Marta. Wen ampong. Friend kami kini abalayan Sufeng. Sigurado ka, Marta? Nagkapya kayon kani abalayan Sufeng? Wen lakay. Isungarod nga imayak dito'y kalapaw mo dito'y talon. Ta ipakaamukan ka. Di na saya at launay. Ala, tangay pangaldawan. Agsangot amangan. Gimatangak itimakan ijay kantina ni Layla. Naimas asidaan ti ginatangkap. Ala nasaya at launay.
Agsango taman kit di amangan. Ngamen, nabayag adita nagsango amangan. Ay, katun bakit? Tulungan ka na mangisagana iti plataw. Day, Marta. Nakaisem ka mat ngagkarkaray dito'y paraangan da Ma'am Feli. Una, Kasta Agminarin ti basit a pintas di tarupa, Marta. na, basit apintas. Mang sutil ka man nga tan, lakay salde. Ang angawan ka kadilaeng. Di naksingaan iti pa nagtrabaho, lakay salday. Ay, wait. Sige nga raw. Panawan kan ditaw, ita mapanak ija ayan ni Sofeng. Wan, ingkalaang, aday jay salas, agpumpunas iti tugaw. Maragsa ka na, kaputasaan kayon akas iti sigod, nanang. Makita kung ti isam di tarupa yo. Huwag nga raw, anak ka. Naragsakak mait para kan kwa na. Kamaudyanan na. Imisem matlaangan ti inam. Saanin na nakamirogrog akanayaw na. Wan, sa bali akitan. Kan nagkapya kamin kin ni Sufing. Dayta tinang palagan itiriknak. Nagsaya atan, nanang? Kahit, anya nga iti mapaliiw mo iti bagim, bakit? Adda ka di, talinaay di tapuso kan panunot mau? Wan limag antiriknak. Nakalaglagan lakay. Ala, bakit? Tapno ka na yun ang natalinaay ti panunot kan riknam. Ituloy mo ti makikapya kan ni abalayan Sofeng. Oh, agmerienda tapay, Marta. Indagasako nila kay Salde iti meriendaan na. Una, Sufeng, napanunot ko ti mangangay iti basitla ang aparambak ijay balay. Kat siyempre, umay kayo kin ni Alfred. Apay, kasangay mo? Saan? Ngam kayat kung agsasango tayo amangan. Kastanda ti panagkapyata. Ha? Aywan Sige, ibagak ka ni Alfred ta tumulong kami iti gastos. Saanen? Da kami latan ti aggastos. Ay saan man, tumulong kami ka ni Alfred. Kat nasaya at launay ta napanunot mo dayta. Tapno maipakita ta kadagiti kakaruba ang nagkapyata. Wen Feli, nasken a dumaraay tanto iti dayta apasken da na Marta ken na Sufing. Tumulong tayo ti gastos. Kastanda ti kinaragsakta. Gapo ta nagkapyadan. Sige langay, no day tati ko nam. Agyaman kami no kasta, ma'am, sir. Agyaman kami unay, sir, ma'am. Sige, da kami ti makaamo iti lechon. Ha? Lechon? Wen nana. Ay na. Maragsakan ak, sir. Agyaman kami unay. Pagyamanan mi unay, sir, ma'am. Makaamu ak maten iti salad ken cake. Nay, bimasitan ti kurit-rit di tarupa, Marta. Pimintas ka mo't basit. Anya? Amom no abay. Ngamen, nakaisem ka itan. Aya. Oo, makitam. Pimintas ka, Marta. Gaputa nagkatawa ka. Ay nalakay salday. Mangrugi ka man na namang sutel. Ay, saan man? Ibagbagak lang ti puno, Marta. Malakit din. No di ka pinangan. Ingka sumango iti lamisaan. Tamangan kamutag. Kita ang dananang ko kananang mo. Nagsangudan ijay lamisaan. Daragsak da. Itay pa'y amoy buya at ida, Alfred. Kasla imposible di pa nagkapyada. Awan imposible ti dayta abana, Viola. Agpada daan nagpakumbaba iti tunggal maysa. Iswa dayta, naragsak daytan. Buwan nga rod lakay. Naragsakdan adwa. Makita ti ragsak iti rupa da. Itatanalpasan ti pasken. Kayat mi ken ni Viola nga agsasarita tayo. Kaya't mi, ti agyaman kada kayo, nanang.
Kananang Marta, gapo iti panagkapyayo, kat sapay la kumatag tultuloy yan dayta. Mas naragragsak ti pamilya tayaw, nuawan ti apa. Wen, ikarik. Saan kun agurguraan ni Sofeng? Tanalawlawaganan ti panunot ka. Uray siyak, saan kumatan agurguraan ni Marta? Ngamin, natalina ayan ti panunot kan pusok. Iso ajak kayaten ang maulit ti napalabas. Maragsakan kami unay. Kan kayat ko ti agkid daw kada kayo, Alfred, Viola, iti pamakawan. Pakawanen dak iti naglabas. Gapota oray da kayo kat inraman ko aginura. Agpapan kanya. Inraman kayo aginura. Uray sika ang paong. Ginura ka mat. Kat agkidawak mat iti pamakawan yaw. Saan yun a panunutan dayta? Tinapatag, kat nagbalbaliw kayawn. Naragsak tayon. Kat agpapada tayo anatalina ay iti panunot kan puso tayo, gapo iti panagkapyayo. Nanang, kan Nanang Sophie. Alfred, aganagagsan. Alfred, agring ka! Alfred! Viola, Ko, ipan na ko ni hospital. Aganagagkon. sige, mapanta ni Diyo ospital. Lalaki ti anak ta, Viola. Kita mo, nakaturog latta. Owen, Alfred. Lalaki ti anak ta. Adan junior ko. Si Galata ti makaamo. Nagluto kami kin ni Abalayan Sofeng iti naimas ataraon. Kas panang welcome tayo kin ni baby. Pasig na iimas ti linuto, may. Wen nagparti akmat iti manok atarakan ko. Para ka ni Viola nga agtanggad. Agyaman ha, tatang. Da kami ti makaamu iti apo may. Da kami ti agaw awer. Agtinulong kami adwa. Da kami ti para awer ken para laba. Agyaman kami unay. Ala, isagana yun ti lamisaan. Taagsasangot tayo amangan. Kas panang welcome tayo kani Baby Alfred Jr. Ayun. Hey, agyaman tayo iti Diyos. Gapaw iti talinaay nga impaay na kada tayo asa nga pamilya. Ditan gagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Talinaay, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZW.